Pozdrav ljudi, dobrodošli na TechCode kanal, dobrodošli u novi video. Odmah na početku, evo interesantno, nikada nisam snimao video sa Snip Toolom, ali evo posjeduje tu opciju. Mislim, znao sam da posjeduje, ne znam da li ima na Windows 10, ali super fora. Možete vrlo brzo ovako da snimite, ne morate da se zezate sa nekim eksternim softverima. Zašto to kažem prije nego što uopšte uđem u sam video? Zbog toga što sam baš razmišljao, snimam ovaj video na nekakvom starijem malo laptopu i razmišljao sam kako sad da ovo snimim. Moram tražiti nekakav dodatni softver, inače na svom glavnom računaru to radim sa Nvidia Shadowplayom, ali sjetih se Snip Toola i zaista radi super. Eto, mala samo digresija. Nego, šta je danas tema videa? Video će biti poprilično kratak, jedan kratki tutorial. Imamo jedan mali uvod prije samog tutoriala, a o čemu se radi? Radi se o zdravlju vaše baterije na laptopu. Znate i sami svi koji ste imali doticaja sa laptopovima iz Apple-a, to jest Macbookom ili Macbook Airom i sličnim, da oni imaju onu opciju Battery Health, gdje vi vrlo jednostavno možete da vidite nekakvu predikciju, to jest različitim nekim proračunima sam sistem dođe do toga da izračuna koliko vam je zdravlje baterije, to jest koliko je bateriji ostalo još života, hajde da kažemo tako. Dok se to na Windowsovim laptopovima i nije toliko često praktikovalo, naravno postoje različiti softveri i različiti načini kako da to provjerite. Na kraju krajeva može uređajem da se kapacitet baterije izmjeri i to je verovatno i najpreciznije, ali za neki orijentir može da vam pomogne i ova sljedeća stvar koju ću pokazati. Prije toga, želim samo da pokažem kakav je laptop u pitanju. U pitanju je Dellov laptop Latitude 5590, ništa posebno, laptop iz 2018. godine, i5 procesor, nema neki dodatni grafički čip, u pitanju je ta Intelova grafika koja se nalazi na samom procesoru. Onako ok laptop, mislim, kupljen je polovan, vrlo jeftino, čisto za nekakve sporedne poslove na putovanju, ništa posebno. Ono što je interesantno je da se baterija ne vadi, to jest naravno može se izvaditi, ali morate da skinete cijeli ovaj poklopac. Ne sjećam se, rasklapao sam ga jednom kad sam dodavao RAM memoriju, ali ne sjećam se iskreno, kako to unutra izgleda što se tiče same baterije, ali to lako možete da provjerite na internetu ako vas zanima. Ali što se tiče tih nekih stvari, ok laptop, ovako kažem za neku sporednu upotrebu, vrlo korektan. Nisam htio sad da angažujem kameru da ovo nešto sad posebno snimam, snimio sam samo ovako telefonom i samo snimio naraciju preko toga, čisto da vidite na čemu snimam tu. Ali skroz korektan laptop, kao što rekoh. Šta sam još spomenuo, jedino ima jako malo memorije, tačnije 250 GB NVMe memorije, što je onako mana, ali za te, kažem, neke osnovne poslove je ok. Još neki eksterni SSD i super je to. I šta još, 16 GB RAM-a, s tim da sam ja 8 GB dodao naknadno. Ali, dosta o laptopu, to ste vidjeli ukratko. Hajde da napokon i vidimo samu proceduru. Idete na start i kucate CMD u pretrazi, ili jednostavno kombinaciju tastera, Windows tastera i R na tastaturi. Također kucate CMD da vam se command prompt otvori i kucate samo komandu koja je sljedeća. Nije bitno toliko da li je command prompt otvoren, da li ste ga otvorili kao obični korisnik ili kao administrator. Provjerio sam, nema nikakvog uticaja. Uglavnom ovdje kucate power config, to jest cfg, kosa crta, battery, report. Tu mi je mikrofon na blizu tastature pa mi malo smeta, zato malo sporije kucam i enter. I onda ćete dobiti informaciju da je vaš izvještaj smješten na određenu lokaciju. To će najčešće biti ovako, znači user folder i folder sa nazivom vašim korisničkim. Uglavnom idete na tu sada lokaciju,
this PC, C, user, TC i battery report, to je ovo. Evo ga. I tu sad imate neke osnovne informacije. Odmah što možete da vidite je, znači, dizajnirani kapacitet baterije 67, skoro 68.000 mWh i trenutni kapacitet baterije kada je u fullu napunjena 40, skoro 3.000. Što znači da je taj kapacitet pa skoro za 1/3, to jest ne skoro nego, pa da, skoro za 1/3 opao. Nemate ovaj brojač ciklusa kao što to imate na Macintoshu, ali svakako da možda će na vašem laptopu to da bude. Ja sam pokušavajući ovo shvatio da je ova baterija mijenjana. Ja ovaj laptop imam možda nekih godinu dana, čini mi se, ali vidim ovdje po datumu, ako je ovo tačno, vjerovatno jeste, da je prije 2 godine, znači 23. u februaru, krajem februara, vjerovatno ova baterija zamijenjena, jer ovaj laptop je stariji od 23. definitivno, to znam sigurno, a znate i po generaciji procesora, pošto je u pitanju 7. generacija Intelovog i5 procesora, stariji je laptop u pitanju, ali vjerovatno je, moja pretpostavka je to da je baterija ovdje zamijenjena ili možda remontovana na neki način i znam da su neki servisi to radili. I imate ovdje više nekih tabela, kao što rekoh, znači istorija korišćenja, zatim istorija kapaciteta baterije, zatim očekivani život baterije, hajde da kažemo. Kažem, ovo čini mi se da nije najpreciznije, ali dovoljno vam je da vidite ovo ovdje. Znači, dizajnirani kapacitet, a došla je s ovim kapacitetom kada je prvi put, hajmo reći, napunjena, upaljena, kako god. I šta se onda desilo? Desilo se to da je kapacitet već polako opadao, vrlo brzo, već do aprila mjeseca, vjerovatno je, kažem, u pitanju nekakva zamjenska lošija baterija, već je taj kapacitet opao poprilično. Za par mjeseci došli ste do neke cifre koja je jako blizu ovoj trenutnoj. Znači ovdje imate skoro 46.000, a trenutni je negdje oko 43.000. Variralo je to, čak je negdje bilo više, negdje manje. Generalno varira, ali evo već, znači, u martu se tu negdje vrti oko 40-43. Što je, kažem, za neku trećinu oslabljen kapacitet i generalno jasno mi je bilo da baterija nije definitivno na svom vrhuncu iz prostog razloga što vidim da ono može da izdrži možda 2 sata nekog srednje intenzivnog korišćenja uz upaljen battery saver. Znači nije ništa specijalno. Ali kažem opet, nije ovo neki laptop koji treba da odgovori na ne znam kakve zadatke, bukvalno ono kucanje teksta, da se pogleda nešto i eventualno da se preko AnyDeska možda pristupi glavnom računaru da se nešto odradi, bukvalno za to služi, većinu vremena nije ni upaljen i stoji samo onako sa strane. Uglavnom ljudi, to bi bilo to. To je bio eto jedan kratki tutorial, nadam se da će vam biti od pomoći. Pišite ako ste znali za ovo ili pišite ako imate laptop pa ste pokušali na svom laptopu ovo da testirate, pišite kako je stanje s vašom baterijom i eto, to bi ljudi bilo to. Lajkujte video, pretplatite se jer je samo 20% vas pretplaćeno na kanal, a gledate naša videa, značilo bi nam mnogo, komentarišite i šta da vam kažem, do sljedećeg videa i sljedećeg puta, pozdrav!